Hello papagayam, kumusta kayo manan? Sapay la kumata nakaradkad, wano na salunat kayo kanayon, iti inaldaw. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama itakat manipod ka ni pagayam tayo apitong sana pudpudno anagan. Kasto iti kunana, dear manang biyanang, may papani ti anak ko ni Kiko sana pudpudno anagan ti padramakken ka. Talo dagiti nagbalin anubya na, ngam sininsinaan gapo iti ugali na. Rugyak tagsalaysay, iti damo, apan nakirelasyon na. Nasaya at tada kayong tatang ni Kikaw. Apay ni Kikaw. Adat napasama kang kuwan, ha? Awan, nga minapanak manan. Dandaninak pa'y tinungpa. Imbag ata nasipaw ko jay mana. Nay, apay mananaya. Ibagbaga na nga dalalaki. Agimimo ni tiangin. Ay, unayin day kaya lalaki. Ay, kasaritak tuman. Kayat ko na sinaan. Ngam di nakmat palubusan. Surutan nakmat ijay balay man. Apay, di mo na ayatayin dyan nakaulo ta. Saanan tatang, manjakon, naumakon. Jak kayatan timan nang imon nga asawa. Malala ta kasaritak to nga raw. Ay na, nakita ka mismo tatang. Ang kinakuyog na lalaki di kalman. Naggidanda pa dimsag iti jeep. Ay na, di na kano amuday jay. Nakagindan na lang adimsag iti jeep tinakitam akadwana. Apay nakibindaya. Naginakbay daya. Sa makidi ahap. Anda ngamin ampang niluta. Nalaing nga gilimag. Ay na, nukastam la ka na yon. Nasaysaya lang agsina kayon. Ay, manja ka tatang. Nakarkarong naglalaki, nagsina kami. Awan mabalin mo no di na kan kayat. Tasaan kayo ang nagkasar. Ha? Naumaken kan niluta. Iswa kayat nakanasinaan. Apay, hindi nakadin ikan iti may sagundaway luta. Manjakon, Kiko. Naumakon. Isong agsinatan. Mala, sorry nga roda, no masobsobra at yagimaw. Di ako naging imaw. Basta di nagsinahan. Nagkari ka man idin. Ngam awan matungtungpal mo akarim. Isong agsinatan. Ladingitak. Ngam saanan nga agbaliw ti pangedeng ko. Uri agmulta ako na. Basta di nagsinahan. Manuti kaya mo amultak. Kaya mo ti 5,000 a pisaos. Wano, gismail. Ibagam. Ay, manjakon, Kiko. Ha? Uray gaburan nak iti kwarta. No konsumisyon tulat ta tilaklak amagkan ka. Awan serbina. Single manan dyan anak tan pitong. Ay, pinanawanan ni Lota. Kaya anusan na at agbalin a single manayin. Pasol na mo ilang no apay asininaan da. Ay, nalabos nga menti kinaman nangimon na. Nakaululimag dyan anak ta. Kasla pimpi man lang nga road. Aganos Kundi asawa iti napintas. Kalpasan na. Agimon imaw. Nay, ay papanam Kikaw. Nakapurma ka mat iti kastaon ay anakaw. Inaman sa rungkaran ni Liberty, tatang. Ha? Sino a Liberty? Di ngaglalako iti barbecue, di kabangiba nga barangay. Anya, di nakapimpintas a balasang ija ayan ti kurbaan? Win, tatang. Ay na, waklunan na dayjay, jackpot. Ay. Saan mo abagay ti mga sawa iti napintas? Ha? Tapay ngay mo, tatang. Napintas manan ti armam. Ay, madamdama, gimon-imon kanto manayin. Depende sa sitwasyon day tatang. Diyan mo basta agi mo no makagapaw. Basta di kan mapan. Ure agbaakan no napintas to milarmam. Sapay nagaduti agar aram iti dayja balasang.
Ha? Padasem tirmuar ki ikaw, nay, makaraman ka. Di nakpagpungtutan. Ay, ni Olivia Tarmam, pipya day jay. Saan ka mat siguro nga agimon? Ha? Nyama day dyan nga rito yung ay may. Saan mo na pintas? May mayatin tikas jay, tapno siguradaw nga awan agarem ken kuana, ket awan ti pagimunam. Tatang? Harmam ki din ni Olivia. Nagagat pa'y day jay balasang. Tano na pintas jarmam, ay awan! Kanayon to ti panagapayo manen, ta sigurado nga agimon-imon kanto manen, Kiko. Ay nainsan! Awan problema ka ni Olivia. Nagagat abalasang dayjay. Ken madlaw na singpet. Insan? Alaki din, armumon. Ada punto ni Uncle. Di ka mga asawa iti napintas. Ta sigurado nga adun to ti pagimunam. Sa bagay magkiidi, ha? Alang harap. Diyak patuloyan nga raman ni Libertay. Ni Olivia lang, ay. I love you, Olivia. I love you to, Keko. Ha? Hinaklong na kadago sa akin? Huh? Kakaiso na nga adan nag-aram kanyak. Aklunan kan ata mga no ibabawin pa'y. Nukusta, kaya na mahit. Katuan Ay na. I love you to nga roden. Sige, iawig ka nga rodin. Iki balay na, Iyo mabalintiag din na. Tadi kayo pa'y nagkasar, Kiko, Olivia. Ayos lang. Uray saan kami pa nga agkasar ta maawatak mo't no awan pa urnong ni Keko, tata. Asawa ko man ni Olivia, tatang. Sige, sige. Siyak ti makamoy, ti mapartay. Parchen tayo dyan, wangkaw. Pagsasaritaan tayo nga rodin at ikalay sayaw. Tapno agbalinin aligal, ti panagdenayaw, ah? Ay, kagdan na kami na, tatang. Pangurayan mi iti kasar, may. Anya! Saan nga tan nga agimon ni Keko, lakay? Anyat pagimunan na ngay. Kaysa mga artista hindi asawain na. Mahilig tumat iti napipintas. San to agimon imaon? Imbag man tanag ginustuda. Kawan na. Agkaropro pa ng tupay. Iso na siguro, tinaekari para iti tunggal may sa bakit? Aywan. Medyo agkakaingas dangag paisa. Ay, nabayagan ang law ko dahitan. Iso adakkel ti pamatek. Nga isudat ti agkagasap. Olivia, ha? Asino dahi taboy-boyam nga? Iti silpong mau. Agsalsala mo alalakay. Ay na, lima bas ito newsfeed ko ito Facebook. Naglaing nga ron nga agsala da ito eh. Ni, naglap iti bagbagi na. Iyag mo man dahi ta silpon. Ni, apa nga sinigawat mo ti cellphone? Dagita ti boy-boyam iti silpong mau. Kras mo dahi talalakay? Pagpampantasyam? Ala, katno si kat data iti social media. Kanayon nga ag-viral lagi jay videos na. Wan, ang pagpampantasyam? Ada lang harodin. Yung magpantasya ka pa'y milay sa balay. Nila ibagbagamat. Apay ko mga aramidak data kap-kap na kan-kan. Ulbog ka mga babae? Heh, di kan makaigam iti silpaon, Olivia. Anya? Anya pailat pagimunam ayakit awan matiagar aram ijay nubiam. Sikalat nagaram kan kuana iday. San aya? Wan, awang agpaisaw. Awan tinagaram kan kuana. Agkrasmut iti sa balay. Ha? Hanggasan? Pagpampantasya na, dagiti mabuy-buya na iti silpon na. Sana mapdag kanya anobyo na. Agpantasya pala iti sa bali alalakay. Nalabos kamat nga agsasao Keko. Ah, Binuyak lang, ibagamaw nga pagpanpanta siya. Saan mat? magpaisumat. Yagmukit ninti cellphone ko. Madya nga ay. Tinabuy-buya iti silpon mau. Mahilig ka magamit iti gwapaw. Diya alayang pagaraw. Agsinatalangan no kasta. Ay, mabitlaeng. Tanay natulagan ti kasaryaw. Saan ka di akasta? Pagsaritaan nyo na imbag, ti diyo pagkinkin na awatan.
Ay, kas kay lobing nga, gapapa. Kasano, pati cellphone ko kat pakibibiyangan na. Kikaw, isublem ti cellphone na. Nandiyan ngay. Di oras ang kang agsilsilpan. Basta kampante ti panunot ka. Papanam ngayon, balasang ko. Agim impaki kamutan. Agawin ako, nana. Diyak kaya tante anak yu. Ha? Diyak kaya ti ugali na. Manag-atap. Isu nga tila pag-imimunan na. Agad, kasano nga rudan nga iti masu nga da kasaryaw. Ibabawi kun day dyan, nana. Diyak kun makikasar kanya na. Nauma akon. Diyak maanusan nga kaden na. Inay ayaw ngam di na madanggan na. Mala, palubosa mo. No talaga adinan kayat. Di mon pilitan. Apay aya, kasta na kita babay. Nagalas di ramid na. Ay, numapayat dan ti lalaki, panawan dan. Gapumet la iti ugali mo ha. Iso pampanawan da kadag iti agbalin anubyam. Ugali nga. Tiki naman nangimon mo Pagi mo nam amin na makita nga uray awan mo't kinapudno na. Pasit ti panagaya ti panagiman? Apay dakes ti agiman kasamay. Dakes no nalabas. Nang runa no awan mo't kinapudno na. Asino nga iti makaanos kan ka no di mo ikatantikas tang aramid mo. Apay sumangamin na mahilig iti gwapo na dyan nga Olivia. Ala, lipatam kidin na Olivia. Kanon to pa makasawa ngay, no pampanawan da mo tagbalin na nubyak. Iso nga raw, dako ngagbalbaliw ka na nako. Ikatam ti kinalaing mo nga agimon. Abnormal ka no, di ka makari na itiimon nanang. Normal na ti agimon. Di mon tumot kaya ti pa iso raw. Ala, makamu ka nga raw. Kikaw, nakamove on kan? Ay, wen tatang. Nasaya nga raw. Ang di ka pa'y lagarem-arem di taa. Tasyak ti agsapul iti asawam, wen! Asino man ay? Tila iri-irito yaw. Intong kwan panawan dakto man ay? Sanain, masigurado ka saan kikaw. Asino man daytan? Basta, mamamumtaw. Mapantanto iji balay da. Sigurado nga awanan ti pagimunam. Imposible nga agimon ka pa'y lang no iso ti agbalin a partner mo. Asino nga minaya? Basta, mamamtaw. Sarong karantan tao, inton sumangpet, inton umay alawas. Hello, Batch! Ay, Bats, da kayo matgayam. Ala, sumrag kayo. Ay, huwan, Batch. Kadwak ni Kiko nga anak kaw. Ay, Kikaw. Iso ni Nanam Aloyda. Batch ko di high school. Naimbag nga oras yaw, nana. Kastamay. Ala, sumrag kayo. Agyaban kami, Batch. Bats, iso ka diti ibagbagam. Ay, huwan, Batch. Ni Kiko. Mabit laang tamangalak iti merienda tayawan. Wine! Tatang, apay anya kuwan tayo di tao. Umay mo arman ni Batch ko, Aloyda. Tila yar-arim nyo kanyak. Pati bagat iparim yaw. Shh! Tangiwat mau. Maan ano ko ma? May mayaten ti bagat ngarmem. Ta sigurado nga awan pagimunam. Anya? Abroad ni Loida. Kasangsangpet na manipod abroad. Nabayagan abalaw. Saan anak yas asawa tawan esem na iti lalaki. Awan mo siguro ti agarem kan kwa na. Kan saan nga ampang ni Loida. Iso nga awan ton ti pagimunam. Awan ton ti rumswa adiyo pagkindawatan. Patse ka naragsak kayon to iti agnanayo nanakaw. Tatang? Di mo pilitin ano di na kayat.
Tama nga no nakarkaro a problema ti bunga dayta. Kayat na. Kano mayat ti saritaan day di kalman. Agkin natawa na pa yan Ang pitong. Kanapan manen ije balay daloy da janaktan. Sinarongkaran naman ayn. Ha? No kasta? Kaya't namut day ja batch mo. Wayne, madlaw man. Sana narigat nga ayatan ni Kikaw taubing pay. Kain, nakarkaro asan ang narigat nga ayatan ni Loida. Tamats mani dayjay. Ha? Ni Loida ti may bagay ka ni Kikaw. Ta sigurado nga awanen pagimunan na no ni Loida ti maasawa na. Ta itikas jay nga edad ni Loida. Ada pa'y laaya mo ag gusto kan kuada. Ikasar ko ni Loida, nanang. Ha? No kasta? At nagkinaawatan niyaw. Una, ha? Makitinulong ka no pa iti magastaos. Ay, aguray ka pa'y. Ah, Baybay ang mampay lang day takasar. Na. Tama nga no agsina kay tumanan. Agnobyo kayo pa'y laeng. ah. Amon pa'y ti gusto nga ugali na. Kastamot kang kwana. Amon na pa'y anaimbag ti gusto nga ugalim. Iso baybay ang pa'y takasar. Agkasar kayon to no talaga kap-kap na kanyon titunggal maysa. Loida, akin ladawa nga iti nakapaskil di ta didingyaw. Nagdaklaro panay kalabigaaw. Ay, iso dayta, day di mamerto nga asawa, Kiko. Ha? Nabayagan na tayon? Ngam nakadisplay pa ila ropa na dita. Ay, katuan tasigo din dayta dita. Iso tinangaramid iti dayta a frame. Kanda gito'y cabinet dito'y balay. Amin a cabinet, day di asawak tinangaramid ka na kita. Ha? Nalagdada kita. Tasan asinsinan na kayaw, tinaramat na dita. Kanda ito'y balay, isumot laeng tinangaramid dito'y. Ay, kan umay ka, tay pakitak pa'y dagiti inaramid na Sanang jakpagan ano akitain. Ha? Kan ikatuman day taladawan na dita diteng. Kagurgura kakikitain. Ha? Malapat gakti kayat mo. Ikatak day taladawan, idulin ka. Saan? Burakam day ta prem. Di mo idulain. Tapay nga idulin mo. Ay tempay lang aging kay ta. Ah. Ha? Ay kwa, sayang Basta Kiko. burakam day tanay. Kanda kita kabinet nga inararamid na ilako maun. Ay saan nalagdada kita kabinet. Ay, basta ilakong. Tadyak kayat nga na pala pakalaglagi pamiti day diyang asawam, Loida. Ada lang arod ang movie mo. Ngayon day jay pala asawam, ba't ipang panunutan? Haw, panangin solto, tikas tangar aramidam na Ala, ilan anong ngayon dagitang album, Kiko? Dinadaal mo matan. Kastoy, tirumbang ka dagito aladawan. Pisang-pisang man. Ay la, di mo pisangan dagita. Na iduldoli mo pa dagito aladawan, tadya asawam. Saan namutla aladawan dagita? Ladawan mi kadagiti anak mi, idi babasit na pa ay. Aw, nakadkadlaw mo, Luida. Ay, ayatan pa lang aging gaita, day di asawam. Ay, pagimunam tinabayagan anatay, Kiko. Wain, tagpay sumang ay supay lati agtartara, iti panuno mo. Ay aglablabas kan, Kiko. Ah, Pagibiyangam pa yan dagiti nakadulin aladawan iti aparador. Awan karbengam amang garaw ka dagita, tasaan tapay nga agasawa, Kiko. ha? Kan oray man agasawatan, awan latta karbengam amang dadael ka dagita. Jakla impagaraw, kastagayam ti ugalim, naimon kaunay, Kiko. Husto tinaidanon kanya. Isugayam asininaan da ka dagiti nagbalin anopiam, tanakaro ti kinasilosom. Sana mga basta agimon latan o amang makagapaw. Ladingitag, Kiko. Ngamjak maanusan ti kasta nga ugalim. Isungag sinatan. Anya? Ay, awan latagayam Kikaw. Kunak no awanin ti pagimunam. Angam adame latta. Tatang. Ay, awan manain. Sininaan da ka manain. Gapu iti nagalas nga ugalim. Takasadaw. Pati nabayagan anatay paghimunam. Okay, nagpaisumang nga.
Ay, diyan ka mukeng ka. Mala, kastam lata nga rodain. Uray agbakan. Diyak kaya tayo ti agiritaw. Ta uray asino ti iritaw. Wan latamit. Isulat tamit ti aramid mau. Makasara kak tulat ta, iti babaya mangayat kanyak. Ay, hustag! Di ka nagararem. Ta sigurado asinaan da kan tumilaeng. No di kag balbalew, awan ah! Iso, ano kayat mo ti makaasawa? Heh! Baliwam nga raw, ti kasta nga aramid mau. Jakon nagireto, iti babae, iti anak ko, tamo ka din tumetlag pa o ti relasyon da, gapu iti ugali iti anak ko. At damat lata dagiti nararam na, ngam kanayon da abastedan, tamo dan ti ugali na. Katita, awang pa asawa ni Kiko, kat lumakay matan abaro. Alakastan, tuy pagayam mo, pitong. O nay mata, nalabos mangagpay so ti kinalaing nga agimon ti anak mo pagayam ko. Bagbagaan yu mat, ngam no apay adilat ta agbalew. Ay kat anusan na at agbalin abaak, tawam mga rod makaanos a babae iti sidong na. Ang anyat amom, amangan no makaamiris tumetlaeng kat agbalbalew, kat makasarak tumetlat ta iti agbalin akatakunay na iti agnanayon. Di nasayaat no kasta. Bueno, papagayam titan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam pitong. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. En your nose para iti script kan drama, tuy pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless, iti tunggal maysa.